Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nizere ko umeze neza cyane aho uherereye hagiye hatandukanye. Niba uri mu Rwanda, mu ntara zitandukanye z'igihugu, niba uri mu majyepfo, amajyaruguru, y'Iburasirazuba, burengerazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose mu gihugu, niba uri mu birwa bya Ruhondo, niba uri mu birwa bya Nkombo n'ahandi, nkwifuriza kugubwa neza. Niba uri hakurya y'imbibi z'u Rwanda, nawe nguhaye ikaze kunyungura amagambo official. Nzanywe n'iki rero? Nzanywe n'inkuru ebyiri zifite imbaraga hano. Nzanywe n'urubanza rwa Nicolas Sarkozy afitanye n'igihugu cya Libya, nyuma yuko bivugwa ko hari umwenda yarabereyemo uwitwa bamwita yahoze ari perezida wa Libya, muramuzi, yarishwe, akaba yitwa Muammar Gaddafi. Ngo bimeze biterera ibya Sarkozy na Gaddafi kuki bizamuye umutwe muri iyi minsi. Ariko kandi ese igitutu Trump ashyira ku Bushinwa ngo gihangayikishije Ubuhinde biraturuka hehe? Iby'Ubushinwa na Amerika bihurira hehe n'Ubuhinde? Nibyo tugiye kuvuga rero hano kunyungura amagambo official. Nkwibutsa ko inkuru nyine nk'izi ngizi nta handi wazisanga usibye kunyungura amagambo official. Inkuru zicukumbuye nk'izi ngizi zirimo ubwonko bwinshi. Icara hasi rero, tera agatebe, hanyuma twiganirire. Nkwibutsa ko uramutse ukoze subscribe, kanze subscribe, nakwishima cyane. Like, share na comment biba bikenewe. Ngwese ubundi Nicolas Sarkozy yakiriye amafaranga ya Muammar Gaddafi wahoze ari umunyagitugu wa Libya kugira ngo atere inkunga ubukangurambaga bwamwinjije mu ngoro ya Elysée, iyo bita Champs-Élysées. Ikibazo rero kiri mu ntandaro y'urubanza rwafunguwe uyu munsi kuwa mbere tariki ya 6 Mutarama mu rukiko mpanabyaha rwa Paris, aho wahoze ari perezida w'Ubufaransa n'abandi bareganwa 11 barimo 3 bahoze ari abaminisitiri ngo bagomba gushyikirizwa uru rukiko. Urukiko mpanabyaha rwa Paris ngo ruzibanda ku rubanza rwa kera kandi rukomeje guhera ejo hashize kuwa mbere. Ibirego bya mbere rero ngo byaturutse muri Libya muri 2011 mbere gato yo guhirikwa kwa Muammar Gaddafi, nyuma yitangira ry'imyigaragambyo ya rubanda ishyigikiwe n'ibihugu by'uburengerazuba, cyane cyane Ubufaransa na perezida wabwo Nicolas Sarkozy. Murabyibuka muri 2011 uko byari byifashe. Muri Werurwe bwari ubwa mbere ibiro ntaramakuru bya Libya bitangaza ko guverinoma ya Libya igiye guhishura vuba ibanga rishobora guhungabanya umwuga wa politike umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yari Nicolas Sarkozy. Muri icyo gikorwa umuhungu wa Gaddafi, Saif al-Islam, yasabye mu kiganiro ko Nicolas Sarkozy asubiza amafaranga yahawe nk'inguzanyo ku baturage ba Libya. Nyuma Muammar Gaddafi ubwe yemeje aya makuru mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Le Figaro, byagaragaje nyuma ko ku butegetsi rero bwa Gaddafi ngo ari bo baremye cyangwa se bagejeje Sarkozy ku butegetsi, ngo kandi ari nabo bamuteye inkunga kugira ngo agere ku butegetsi. Kuri aya matangazo rero hiyongereyeho inyandiko yasohotse ku rubuga rw'amakuru rwa Mediapart yerekanywe nk'ibaruwa yo ku ya 10 Ukuboza muri 2006 yanditswe mu Cyarabu, aho Musa Kousa wahoze ayobora ishami ry'ububanyi n'amahanga ry'urwego rw'ubutasi rwa Libya amasezerano nk'ishingiro ryo gushyigikira ubukangurambaga cyangwa se ukwiyamamaza ku matora y'umukandida Sarkozy angana na miliyoni 50 z'amayero. Perezida wa Repubulika icyo gihe wari umukandida wa perezida muri manda ya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2012 yamaganye ejo bundi ko ari impapuro mpimbano, nyuma batanga ikirego kuri Mediapart bashinja gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma. Iperereza rirerire rero hamwe n'ibyemezo byinshi by'urukiko rw'ikirenga zemeza ibyavuzwe na Mediapart, kandi bakavuga ko inyandiko yemewe ivuga ko ngo ari ugukwirakwiza amakuru y'ibinyoma yatanzwe na Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy Libya iramushinja kutishyura ayo mafaranga
ari nayo yamugejeje ku butegetsi ndetse no kugambanira Muammar Gaddafi, Sarkozy we agashyiraho impapuro zivuga ko ibyo bavuga ari ibinyoma. Icyakora mu cyemezo cy'ubujurire kuri uru rubanza, abacamanza bashinzwe iperereza basobanura ko amakimbirane ajyanye n'ukuri k'uru rwandiko yatumye batabona ko ari igice cy'ingenzi mu rubanza, nubwo Moussa Kosa yemeje ibiri muri iyo nyandiko. Icya gatatu, ku nkomoko y'iperereza ngo amagambo y'ubucuruzi aravugwa muri iyo nyandiko. Umuturage w'Ubufaransa ukomoka muri Libani, Ziad Takedine, imbere y'ubucamanza mu rwego rwo kuri iki kibazo cya Karachi, yaravuze ngo habayeho gutegura inkunga mu bikorwa byo kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu ibyakorewe Sarkozy muri 2007. Miliyoni 50 z'amayero zaratanzwe zitangwa na guverinoma ya Libya. Muri 2013 hafunguwe iperereza ry'ibanze. Hari amasezerano rero bakavuga ko ngo ari ayaruswa y'aya mafaranga. Iperereza rimaze imyaka 10. Abacamanza bashinzwe iperereza bemeje ko muri Kanama 2023 nibwo bemeje ibingibi kw'ibirego byari bihagije kugira ngo abantu 13 binjizwe mu rukiko, barimo Nicolas Sarkozy n'abahoze ari abaministiri Claude Guéant, Brice Hortefeux ndetse na Eric Woerth. Abarenga 12 gusa bose bazaburanishwa. Hakaba harimo umwe muri bo w'umunyamategeko wa Malaysia, akaba n'umukunzi w'umuhanzi Sivajoti Lejandramu wapfuye muri 2021. Abacamanza bavuga ko uru rubanza rwatangiye hashize imyaka 20. Mu mpera z'umwaka wa 2005, Nicolas Sarkozy icyo gihe yari minisitiri w'imbere mu gihugu muri guverinoma ya Dominique de Villepin, ariko akaba atahishe icyifuzo cye cyo kwiyamamaza mu matora ya perezida ya 2007, aho yahuye na Muammar Gaddafi i Tripoli. Bombi bahuye kugira ngo baganire ku bijyanye n'abimukira. Nibwo rero amasezerano bavuga ko ari ayaruswa yasinywe hagati yabo bombi. Nicolas Sarkozy yahawe umusanzu w'amafaranga mu gikorwa cyo kwiyamamariza mu matora perezida wa Repubulika. Ukurikije uko ibi birego bibivuga, ngo bishingiye ku magambo yatangajwe n'abahoze ari abayobozi ba Libya 7 mu ruzinduko rwa rwihishwa rwabaye mbere na nyuma yaho Claude Guéant na Brice Hortefeux. Ariko ngo mu makaye y'abahoze ari ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga wa Autrichia niwe duhereyeho, ngo avuga ko minisitiri wa Libya Shukri Ghanem ngo basanze yarapfuye mu ibaruwa y'uwo mukuru wa Autrichia i Vienne hafi y'umugezi wa Dune. Ngo basanze ari izo nyandiko zishyinguye muri 2012. Uru rubanza rurakomeje, bizagenda bitangazwa, tuzajya tubibagezaho. Wicyo usabwa no gukanda kuri subscribe, kunyungura amagambo official ukajya uburi hafi. Hari impamvu rero igitutu cya Trump ashyira ku Bushinwa ngo gihangayikishije Ubuhinde. Nyuma y'imyaka 4 imipaka y'Ubuhinde n'Ubushinwa ifunze, ngo habayeho ubwumvikane bongera kugendererana guhera mu Kwakira. Ariko haribazwa, abahanga mu bijyanye na diplomasi baribaza, ese ibi byarokoka, ubu bwumvikane bwarokoka Trump? Ubuhinde n'Ubushinwa, Ubushinwa bwatangaje ko hashyizweho intara nshya mu cyumweru gishize, bwerekana imipaka irimo ubutaka bwinshi. Ubuhinde buvuga ko bugize Ladakh, akarere kayobowe na New Delhi, no kuvuga ku Bushinwa. Ubuhinde bwihutiye kwitabira imyigaragambyo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu yitwa Radi Jaiswal yavuze ko New Delhi itigeze yemera ko Abashinwa bigarurira igihugu cy'Ubuhinde mu buryo butemewe nk'uko bo babitangaje. Yavuze ko Ubushinwa bwatangaje ko butazatanga ubuzima gatozi kuri ibyo birego bya Beijing. Intambara iheruka hagati y'ibihangange byo muri Aziya
no kuba Ubushinwa n'Ubuhinde irashimangira intege nke zako gahenge cyangwa se ibyo biganiro bari batangaje kuri uwo mupaka wabo mu Kwakira nyuma y'imyaka 4 amaso yaraheze hagati y'ikirere yaraheze mu kirere. Abaturage bakuyemo benshi mu basirikare babo bari barinze iyo mipaka nubwo ibibazo bijyanye n'ejo hazaza hubu butaka bwahoze bugenzurwa n'Ubuhinde ariko bivugwa ko Ubushinwa bwabufashe kuva muri 2020 butarasubizwa ku mpande zombi. Abasesenguzi bavuga ko ubumubano w'Ubuhinde n'Ubushinwa bigaragara ko ugiye kongera kuzamuka undi musozi ukomeye ugiye guca mu kindi kizamini gikomeye muri ndi hurizo rikomeye. Trump watangije neza intambara y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa muri manda ye ya mbere yavuze ko azashyiraho imisoro 100% ku bicuruzwa biva mu Bushinwa, ariko mu gihe Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde bisobanura Narendra Modi, Trump yamusobanuye nk'umuntu mwiza ariko nyuma akangisha ko hari imisoro ishobora kuzazamuka ku Buhinde. Mu gihe umunsi wo kurahira ko itariki ya 20 Mutarama wegereje, Trump asa nkaho yahinduye bike ku Bushinwa, igihugu gishingiye ku nyungu z'ubucuruzi bimufasha nk'umukuru w'igihugu cyangwa se perezida wa Amerika. Umuherwe Elon Musk ngo yiteguye no kugira uruhare muri ubu buyobozi. Ibyo byose bitera impungenge mu bice by'umuryango w'ibihugu by'Ubuhinde n'Ubushinwa. Jayant Prasad wahoze ari umudiplomate w'Ubuhinde yaravuze ati Trump afite impengamiro yo gushimisha abanzi be ndetse no guturisha inshuti ze. Mu gushyingo nyuma ya gato yo gutsinda amatora ya perezida wa Amerika, Trump yavuze ko azakiza cyangwa azashyigikira porogaramu yo ku mbuga nkoranyambaga ya TikTok yo mu Bushinwa yari yarigeze gushaka guhagarika. Trump kandi yatumiye perezida w'Ubushinwa Xi Jinping kwirahira rye. Nubwo ajya kanga Ubushinwa agashyiraho nayo mabwiriza yose, yatumiye Xi Jinping, Pekin ntigeze yemera cyangwa ku mugaragaro ngo yange ubwo butumire. Nubwo hari abasesenguruzi bavuze ko Xi adashobora kwitabira irahira rya Trump. Ku rundi ruhande ngo ntabwo bizwi ko Trump yohereje ubutumire nk'ubwo kuri Narendra Modi. Umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoranye ibintu bisa n'imyigaragambyo bihuriweho muri 2019 na 2020 Houston mu mujyi wa Ahmedabad mu Buhinde. Imbaga nkoranyambaga zo mu Buhinde zuzuye memes cyangwa twatuntu tw'udusitika, utumemes nyine dusebya Modi, zerekana ko uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga S. Jaishankar i Washington mu mpera z'ukwezi gushize rwari rugamije kwinginga ikipe ya Trump kugira ngo itumire Narendra Modi. Abasesenguzi bavuze ko kuba Trump ibye bidahwitse ku Bushinwa bitera ikibazo Ubuhinde, kuko ubu ngubu ntibazi niba Trump ari kurwanya Ubushinwa cyangwa bushyigikiye, kuko yatumiye Xi Jinping nubwo hari ibindi agaragaza birwanya Ubushinwa. Akavuga ko haba hari ibikabije bijyanye n'ubukangurambaga bukabije bwo kurwanya Ubushinwa bwaturutse Washington, cyangwa se ngo hakaba hari amasezerano nanone yo kwiyunga na Beijing. Ibi byaba ari bibi ku Buhinde. Christopher Crary ni umuturage utuye mu kigo cya Stimson, akaba n'umwarimu wungirije wa siyansi ya politike muri kaminuza ya Albany. Yaravuze ati mu Buhinde muri manda ya kabiri ya Trump ku Buhinde ngo hari ibyago bibiri. Yabwiye Al Jazeera ati Trump n'itsinda rye bishobora kuba ibibazo bivumbura ubwango kuruta ko byaba byiza kuri New Delhi cyangwa ku Buhinde, ngo cyane cyane ku bucuruzi no mu ishoramari bigahatira Ubuhinde guhitamo ibyo butifuza. Ati ubundi ikipe ya Trump ishobora kugerageza kugirana amasezerano akomeye n'Ubushinwa kugira ngo itwike ibyangombwa bye nk'umuntu ukorana amasezerano n'Ubuhinde, bigashyira Ubuhinde mu kaga. Prasad nawe yavuze ko mu gihe yari yiteze ko umubano w'Ubuhinde na Amerika uzakomeza gukomera, hashobora kubaho imvururu mu gihe Trump we yiyemeje gushimangira umubano we na Beijing. Mu kinyamakuru Global Times,
umuvugizi w'ishyaka rya gikomunisiti ry'abashinwa mu cyumweru gishize yavuze ko hajyaho umubano wibanda ku bufatanye hagati ya Beijing na Washington cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Amerika iyobowe na Perezida Joe Biden yashyizeho ibihano byinshi ndetse n'izindi mbogamizi ku ikoranabuhanga ry'Ubushinwa, cyane cyane mu gice cya kabiri. Ubushinwa bwasubije inyuma ubwabwo, harimo no korohereza muri Amerika amabuye y'agaciro akomeye. Wenda ku ruhande rwarwo burimo kugerageza kugendera ku gushidikanya ku buryo Trump ari kwiyegereza Ubushinwa. Biteganyijwe ko Modi azakira inama hagati y'abayobozi b'itsinda rya Quad ririmo Amerika, Ubuhinde, Ubuyapani na Autricia muri 2025, aho New Delhi yifuza ko Trump yajya mu Buhinde. Hagati aho Ubushinwa buzakira nanone inama y'umuryango w'ubufatanye bwa Shanghai muri uyu mwaka, aho Narendra Modi agomba kujyayo. Nyuma y'imirwano hagati y'ingabo z'Abahinde n'Ubushinwa muri Garwan ya Ladakh muri Gicurasi 2020, bigahitana byibuze abasirikare 20 b'Ubuhinde, New Delhi yahagurukiye porogaramu y'Abashinwa yitwa TikTok. Ubuhinde bwongereye igenzura ry'ishoramari n'imishinga y'ibikorwa remezo muri iki gihugu bitewe n'umutekano w'igihugu. Ariko kubera ko ishoramari ry'amahanga ridasobanutse muri rusange hagati y'Ubushinwa n'Ubuhinde, Minisiteri y'Imari y'Ubuhinde muri 2024 yatanze ikirego cyo kongera gushishikariza guhagarika ishoramari ry'Abashinwa. Amitabh Mathur wahoze ari umunyamabanga wihariye mu bushakashatsi n'isesengura Wing mu kigo cy'ubutasi cyo hanze y'Ubuhinde, yavuze ko yemera ko Amerika yari yararakaye mu buryo bwegereye Ubushinwa mu myaka yashize ku buryo itashoboraga gucana uwaka n'Ubushinwa, kandi ko yabashije kwigaragaza nk'igihugu gikomeye muri Aziya ya Pacifique. Umubano ukomeye wa Amerika n'Ubuhinde wabaye intandaro yo gusubira inyuma k'umubano wa Washington na Beijing, no kuvuga wa Amerika n'Ubushinwa. Nubwo impuguke nyinshi ziteganya ko Trump azakomeza guhangana n'Ubushinwa, kuba hari abafatanyabikorwa be nka Musk mu ikipe ye bashobora kugabanya ibyo Perezida wa Amerika akora. Bamwe bagaragaza ko Anil Trigubnayat, undi mudiplomate w'Umuhinde uri mu kiruhuko cy'izabukuru akaba n'umusesenguzi ku bijyanye n'ingamba zitandukanye, yaravuze ati ndatekereza ko intego za Amerika zerekeza ku Buhinde zidashobora guhindurwa mu rwego rwagutse rw'Ubuhinde na Pasifika mu gihe azagerageza kugirana umubano mwiza n'Ubushinwa. Baravuga Trump na Musk. Ati Musk n'abandi bakorana mu nganda mu ikipe ya Trump nta gushidikanya ko bazagerageza kubangamira gahunda ye birenze urugero. Iyi ni inyunguramagambo official, nitwa MC Ruganzu. Kanda subscribe, like, share na comment, hanyuma ukomeze ukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi by'abagabo. Hasta la vista.